Tala lava i nei foi vaenga o telefou o le si fongo le mua i Wellington o le tala mua ua whanga solo nei se su enga le ofisa le leo i le mataupu e a fiai ni tangata se tonu ia e le i pasia le latu su enga o le malosi o le tino po le physical test ai sa ta lia lava e unu fale i le kolisi o awa onga wha leo i pori rua. Wha ilo mai le komisina langolango o Tasha Penny o le nei mata upu o se whainga o solia ai whainga whaavai masani e le matanga aruenga i le sa ilia ma le filfilia leo tangata e fia o tawina e avea ma leo. Na ia ta ua o le whainga whaavai masani e le ma whai ona talia so o stasi e fia ulfale i le kolisi o leo pe a whai e le pasi i le suenga le nei le physical appraisal test e sue ai le malosi o lona tino. Na wha ilo mai fo il te mai tai komisina langolango e le wha tanga ina le i tu a ingo whainga mai o le teimi nei ua nga isu e suenga i tua pe le i tupu se isi mea wha pea i le ono masina ua mawaya tu nei i le teimi sa taro sanga tuai tangata e fia urufale i le kolisia leo. O le a nga isu e suenga ua whaia nei e sa ili pe sa iai nisi suinga na whaia e la tau ia o lo whea ngai ma le ilo ino tu si taro sanga mai e li imata mai tai na fia ulu fale atu i le kolisi wha leo. O le masina o Novema, lea sa polo misi e le whainga malo o lo tu nei le foe e le tauana o iai wa atoa le 5 se lau ni leo wha au popo mo tiute wha leo maasani. Ai na wha alia mai e le komisina langolango wa uma o na sauno manino le komisina o leo ya Richard Chambers e le te tau ona iai ni suinga e whaia i whainga wha vai masani mo le filifilia o tangata e anga waa matala whengai e a fia a vea ma leo le malo. O te sema na te anei sa whaari ai e tai o le matanga ruenga o leo e le whainga o fie o na whaatau nuu le folfolanga le nei a le whainga malo mo le whainga ruenga ina o ni leo whaapopo se 5 se lau i le tonu o tausanga e lua. Ona o le taimi na whai ai lea folfolanga e sili atu i le 5 se furu la whai o ni awa noa sa iai i te tonu o le matanga aluenga. Whai lo mai whai le matanga aluenga i se talanoanga ma le wareis whaasa laua New Zealand i la so ruas fultasi o le masina nei o Aperila e o mai i le nā taimi e tu sa e whaasa lau fetus furu 5 la whai o ni leo o loo mo mia mo le 5 se lau o leo fau e pei ona iai le folfolanga le malo. E lea o fia ai le to atoru se lau tolu se fuma le wha o a lii matamai tai o loo haa onga i le kolisi wha leo i pori rua. Ua le manuia ni tau mawhainga whai ue fo ia ai le whaia o se te mata o fia ai ngā ruenga a le vasenga o a lii matamai tai fo mai mo le umi e lua se fuma le whai tu la. Sa mana o le pulenga o le mata ngā ruenga le se fua maronoina e talanoi na pele nei mata opu i le vā ma le iunia le i mata mai tai fo mai. Pei tai, ua le malue lava le whai unga fo mai ina ia whaia le lātou te ele nei. E si lia i le 5 afe ia le a whai o sui a wai o le societe le nei fo mai, le Association of Salaried Medical Specialists o le a awai i le te ma le tāo fia o ngā ruenga whai i le aso tofi i le aso mua leo me. O le nei ngai o inga le unia fo mai, o le ahawhi ai le tusa o le whaafe 5 se lau ngase, ia o le a tolo po ai o la tautonga fitinga sa fua ina. Whaelo mai le whaatonu langolanga o le Health New Zealand o Kath Cronin, e leo fia le matanga aluenga, o na o le musu o le unia whaailoa i o na sui awai, i le lātou ofa e pei o na talanoina i le aso tofi na te nei. Ta ua e Cronin e ta ua le matanga ruenga le au nanga a li imata mai tai fo mai, pei tai e tapula a vai ngā tupe fua ina e ma whai ona whaatino ina i si i tanga o tutongi. Pei tai la na whai lo mai le whaatonu o le societe a fo mai o Sarah Dalton e le aise swinga pe le aise winga e toi ave ai le ofa le nei a le matanga ruenga i sui a wai le whaalapo tonga taruai ona o le to tele lava o sui a wai e siri atu na whaale tonu i le ofa le nei na i le ofa sa iai mua i le fua o lātou tutongi.
E limas fumal tolu miliona Tala le vai ngā tupe ua fola le minsta wa onga o Erica Stanford o le a whaalu le malo mo le sitala ale vasenga o whaia onga a toa mo le tau o la tu le sene ngā rurue ai whaia onga. Whaalia le minsta e tau le whainga malo ia le ngā ruenga a li I matama I ta I whaia onga. O lea whaari ngā lo ia mai le minsta wa onga sa whaia I le onga le Polcott School I Lauano Ati Ilaoa unga fua nafi na ia ta wai o le neifofuanga o se tasi leo ta utinonga sa whaia le partia le National I le taimi o loma whainga pālota taluai nei. Na ia ta wai a matatu Ilaoa mua Iulai o na whaasauina le tusa o le limas lau limas furuta la le whaia onga I le taimi e tāno sanga ai mo lona le stala po le whaafauina o lona le sene e ngā lue ai whaia onga. E tusa se fulma le tasi afe limas e lau la whainga o whaia onga ma ia onga amata whaasolo tua ia onga la iti ma onga maurulunga o le ao lātou maua lea whaamanuianga I le tonu o leisi toru tausanga o lumana inei. Whaalia mai el Palestinian Society a whaia onga wa onga maurulunga o Chris Abercrombie o le neifofuanga el malo ua te lia lelei ele uni o whaia onga. O lea ua whailo mai whala waitele ele tamata I pule nuu o Wellington o Tori whanau e le toi tau wā o ia ele pālota o loma nei mo le tofi pule nuu o le lau mua. O le lua afe luas furulua lea na manu malo ai o ia ele tofi pule nuu na tau wā ai o se sui tūto tāsi. Ai sa filifilia taruai nei o ia le partia le Greens e avea mo lātou sui tau wā I le whainga pālota lea o loma nei a o ke tōpa mai sa whauma o ia e tau wā ai mo lona lua o taimi I le tofinga o le pule nuu. Pei tai la o na pō lea na whailo mai ei whalawa I tele le tamai tai pule nuu, Tori whanau o le ale alu o ia le pālota o na e le mana o efeste nai I le pālota le nei I le wā o le Greens ma le partia le Labour. E pei ona si la fia ua uma o na whailo mai le lisa ave mua ma te tai o le Labour o Andrew Little ia lona whaamoe e tau wā I le tofi pule nuu o Wellington ia mai o le pofo I la sungfua le na whailo ai alo ia le lango ina o ia e le parti a le Labour. Whaalia I la Tori whanau o le atau wā o ia le pālota mo sui o tangata Maori po le Maori Ward mai o le afso soani fo I isi sui o le parti a le Greens ina ia sao I le tono o le pulenga po le Council a Wellington. Sa ia tau tino moi foi o le a wha o peo na ngarue o ia le taimi o le toia le no fo ingale nei ina ia mautinoa e alo ia le pulenga ma le ai o Wellington ia inga o le whenga inga o Waitangi ma ngā rurue whaatasi ai ma tangata whenua I le ati na au ni whale e tau ngōwhie ma ia whale leia le swa mai tau mawha ato ai ma le si o manga. Ua lata I le ono tau sanga talu o na la ngā I le ngā ruenga o le whaale leia ma le sanga whaamata ngōwhie ina o le tonu o le tauranga I le lau mua o Wellington ai o lea whaato asua tia I le asonga fuana nafi ia le ele e alo I ai le amataina o lea ngā ruenga tele. O le tamaitai pule nuu, ia Tori whanau, masui o le pulenga o Wellington sa awai le sauninga na sua tia ai le ele mo le ngā luenga le nei, ua whaingoina o le Golden Mile Upgrade. Ewi ina e iai nisi o konkarate e le isainia I nisi vaenga o lea ngā luenga. O le amtanga o le tausanga nei, lea sa whailo mai iai le pulenga, o le masina le nei o Aprila e te tauana amatalia ai ia le ngā luenga le nei, I lona tau fuafuaina e tusa e sen lau se funu maleono miliona Tala. O lea ua whaamautu mai, o lea so whao me, o lea amata I loa ngā ruenga I le whaale leia o mga awala I le Cambridge, whapea I ma le Kent Terrace, lea ua fuafua e valu masina le umi e whaatino inai, a o le ise atu le ngā ruenga I le Courtney Place. O le nei ati na e pe a uma, o le whaasaina I ta mare la hiti, I le Courtney Place, mai le fitu I le taiao, e o I le fitu I le fiafi, mai o le awhaalau te tele nai a wala savali po footpaths, ato ai ma awala mo wila vidi vai. O le ngā ruenga na amata ina I lalo le polo kalame le sa wha ingoa o le Let's Get Wellington Moving, a o le la ua seane I lalo le tausinga malewa ainga le pulenga po le council
o le ai o Wellingtone. O lea ua toe whewai nei ia na whaafi le tonu o Aukilani ina ua silia i le lua vai asa o tāo fia mōri ngā ruenga te tele sa whaiai i le fia whaalelea tili o ia au o nanga. Ua whapewhoi o na toe whoi le tūlanga masani le au o nanga na whaafi i le laumua i Wellingtone ia sa whengai whoi mani whaafi tāuli o ngā lata o mai nei. O le teimi o aso malo lol e seta ato ai ma le Anzac Day i Aukilani sa tāwhiai i a whewa inga o na whaafi sa wheawe ia i auta maoloa i loli matiliwa i lungo awala mai sa whaongai nai pasi mo pase se masani o na whewa ia i trains. O se vaenga tele o ngā luenga na whiawhaia e au whiai le tāpena ina leo o wala mo fisota inga o na whaafi e sauniuni ai i le taimi e le talai nai le City Rail Link i le tausanga a sau lea o le awhapea o nā o ngā ia mawhapea na siti ai la whainga o trains e whewa ai whapea ma le au whainga o pāsese. Whailo mai a kompania le Kiwi Rail o ngā luenga umasa whiawhaia na mai a le lei le taimi na fuafuaina mai sa ngā lue whaasolo atoa ai le pō ma le ao ia le awhi ngā luenga ina ia mautinoa e vaveo na uma ia ngā luenga fuafuaina. Sa au fiai le whaale leo no fuanga e taunu whae e ai pāsese ai mai se le fausio nisi o awala sa whaale tonu ma whaale leia ia le vaenga o whailo ilo mo le saonga le mū. Ai i le tono le lau mua i Wellingtone whaapea ai fhoi ma le tu malo le Wairarapa sa whaapea fhoi na whaonga ina pāsi mo pāsese whe malanga ai ina ua tāo fia whe malanga ingo na whaafi le taimi o aso malo lo talua i nei. O nisi o ngā luenga sa whai ai o le whaale leia leo a wala o na whaafi ma nisi o vaenga e whesopo ai ai ia a wala ma le vaenga o trains whaapea ma a wala o tawale ai whapea i fo i le toe whaale leia atoa o le tunnel i le Remutaka. E nā i tala mai le Pasifika o le aso ngafua nafi sa whaoa tuai i le ofisa o le whongofitalai o le Parlemene o Solomona ia se whaaringa e tusa o se lafo o le le whaatua ina o le Palemia o le tunu le li o Jeremia Manele. O le nei lafo o lo whaaponga iai le whaipule o honi aro tūru tonu o Gordon Tasi Lilo o le fontanga masani o le Palemene a Solomona nafi na toe tolo po o na ele i atoa le whainu melo whaipule me whaiai o na whaia e na o le sifuru ono whaipule na awai mai la whainga e whaas fruivo sui a whaipule o le maota. Ta ua inisio lipoti e whapea iai inisio min style kabineta ua le o fia i le Palemia mai ua a fia nei ni talanoanga ma tai o le tuangai e whaasanga tauai i le Palemia o Manele. O le asanga fua lao le na te anei a nafi lea sa wha vai ai mai lo na tofi ia le Palemia langolango o le li e swafa ia Bradley Tovosia. La lela o tu inatu i le asanga fua vai asa fau e tala noi na ia le Palemene o Solomona ia le lafo le nei o le whaatua ina o le li Palemia o le tunu ia Jeremia Manele. Ia tumotu Mariana i matu o toe whaalele ai nei le malai waalele le sa whaonga ina e waalele o Amerika na malanga ane mapomu atomika i lua ia na whaapa ui fo ilunga o Iapani i le taimi o le tau o tele lona lua le laurolangi. Ua valu se furu tau sanga le matua o le malai waalele e i le motu e ngō o Tinian i le Northern Marianas mai o toe whaalele nei e le military a Amerika i se vaenga o ana ngāio inga i le sanga wha malusia lea ma le whaalele o tu langa tau le puipuinga i le tonu o le Pasifika. Whailo mai e le Air Force a Amerika o le toe whaalele ai o le nei malai waalele ina ia mawhai o na whaonga ina i ni ngā luenga wha military i taimi e ono mana o mia ai. E whaala o whainga o runways o le malai waalele le nei mai o ngā luenga o lo whaia i ona runways e lua e da tau o na uma i le masina fau o me. I tā longa, i whai pelenga i le panga ma mafa o le laulangi, o lea ua whaamautu mai i le aso o le fusuanga i le vau le li Ukraine o lo o siam pini nei le laulangi o Alexander Usyk ma le li peletania o Daniel Dubois. E pe ona si le fia o le li nei o Usyk o lo o ia umia fusi e tolu o le WBC, WBA ma le WBO ai o le peletania o Dubois o lo ia umia le fusi o le IBF
o le la o whailo mai i le mana o le li o usik e na te fia o mia uma i o fusi nei wha o le so luas furu lao le masino o Iulai le o le a whaatau nui nai le fusu anga ia mai whaia le i Peretania o le tangata e manu manoai o le a ia o mia loa i o fusi uma nei e wha ma ave ai masi mpini ao o le panga mo mafa o le lano langi ia o le wha iure nao le nei vaenga o telefau